Thokozani ukwanjela sibhoko sami ndawushatira. Namhlanje ngiphethe induku enzima, induku enamandla kakhulu. La ngiphethe uzililo makhehla. Uzililo mawukhala ukhala ngani. Lana kodwa uzililo ukhona ngazi inyanga enjani unganayo uzililo ngoba lana abantu bakhalela kuwena, wena uyokhalela kuphi? Nawumuthi uzililo. Madoda wenza konke umuntu okhala, mhlawumbe umuntu walahleka kudala nimfuna ningamtholi, nikhala ngaye ubusuku nemini. Nanga uzililo makhehla. Leli gcina liyangena ezimbizeni labo kwenza inhlokwana, liyangena futhi leli. Lona angazi nizobona kahle na. Munyanyu bathi umunyanyu or lo muthi lo kwenza ukuthi mhlawumbe mangabe uyamnyanya umuntu, noma ngabe mhlawumbe ufuna ukuxosha umuntu amnyanye, mhlawumbe noma anokunyanya nje ahambe. Lana siphethe umsehla, umuthi wokususa amathunzi amnyama, noma ngabe ushonelwe, noma ngabe umuntu oshonelwe lokugeza, uyageza, uyafutha, uyaphuza alo muthi. Hawu yasho ukwanjela sibhoko sami ndawushatira. Ndoda egadla komncane, egadla komdala, igadle kugobela yakhala inkuzi malanga le. Thokoza.